Whaatala whātu talafola Radio Samoa le nei tai au Ismail whaafonga talo le aso lulu. O le aso se fulu iwa o Aberila leo le asa o loto ai le whewa i le wawa New Zealand ma Ausitalia e au noa ma le tau whaanofo e sea. O i tu e te tauna no fa malama i ai tusa ma le whaasilisilanga na whafonga mai le tamitai pālamia Jacinda Ardern mua e le mawhainanga wa ai ai la tau na whaamaonia seakil koviti i tutono le se fulu wha so mua po o whaatabtali fo i whai unga o siakil koviti. Lua, e te tauna no fota pena le awhi malanga ai, e ono vave suia le neisa o lo tonga i le wawa tunu e lua, pe a alu ai toe alia e mai nisi cases i tua i le community, ma whai ai tapu. Tolu, te tauna wha o ngā mask o tali fofonga i lunga o whai ngā malanga wa lele, ma e whautuaina fo i tangata Ausitalia siasi mai i New Zealand e te tauna wha o ngā le COVID Tracer app. Malelo na wha, o pāse se umatau no mai Ausitalia o le anga i sao le sone o tā ua le sone lanu mea mata i le malai wa lele, ina ia awai ne i fiso o ta i atu isi pāse se tau no mai isi atunu. Ma e le mawhai fui o no mai isi tangata mai isi atunu i whai ngā malanga o le au mai e pāse se mai Ausitalia. Ai ele i wha amautu mai le aso i le awhia na nafi, o le na mai sa lautanga i Ausitalia o le aso se fulu lua o Aperila, ma le aso se fulu wiwa, wha api ai whai ngā malanga wha upopo le e New Zealand, a mata atu le whai unga le vai aso nei. Vita i sau no Jacinda, e le i ai se isi ese na wha asoa i ai le aso wa wha ai unga whonoina, ai ele i whai loa aloa ia mai ana nafi, se ia wanga na ile li pale mio Ausitalia Scott Morrison, le ana mua tala no i ai ele i whiloa ai malawa sengo tu sitala. Ua wha amonia Jacinda wha atasi male minister Koviti Chris Hipkins, o le ua wha amalia ina umatu unga, o le tatalaina o le neisa o le tonga. I le mata upo lava le nei, watoi wha manata o tamaitai pālimia, e le aise fesoswani le malo, pe a e malanga i Ausitalia, a e muliane to e tapu wha afua se ia. O le saunoanga manino le Jacinda Ardern ma o talo sanga i tangata kiwi, o le a malanga i lalo le sa o le tonga o wha ilo mai, e tapena i taimi ono to e tau fia wha afua se ia, i whainga malanga wa alele, ma poloka ai pe mo umia i fo i le wha anofo i sea i Ausitalia. Ele i mamawatu na whaelo mai e fo i kamupani inisiwa, la tau te le tutongia inisiwa, i taimi o suinga whaatatope o whai ngā malanga pe a whai ai tuta ia whaafosei. O le awa nole tu sa malitasi afe i le afe tolu se lau potu, i no whanga whaanofo e sea pe a tatala le whewa isa o loto i le wao New Zealand ma Ausitalia. Sa nuanga le minister Koviti Chris Hipkins, a o ngā tuai le tatala ina o le whewa isa o loto i le aso se fulu iwo le masina nei. I to tono leo whainga, o lo iai mapoto e 5 se lau wha leo, mo taime mo mia vave ai le tatawana wha anofo e seo tangata Ausitalia e malanga mai, i lano le sa olotonga ai te i tapu wha afua se ia New Zealand. O leo fo i uwha ilo mai o va ai le malo, i nisi o no fuanga i le tele, e wha anofo e se i lātou tauno o mai atunu o lo o maua lalo le lamatia le vairusi, wha apeo pāsese tauno o mai le Pasifika. I le tā uai lao le Pasifika i le saunoanga le tamaitai pālimia Jacinda Ardern ana nafi. Ui e tā ua o le isi afu sa o loto o whewa inga o le atau la i le malo o le Pasifika. Ma ele o yesa fuafuanga le malo i le taimi nei i nisi lava atunu u ese o laulangi au whia Singapore le ana mua i sala lau mai ei tala. Whaato alua aso talo na sau i tole reporti wa ta uleanga i naile pulenga le wafu au kilani. Ai toe whaamanu alia le isi tanga lue. To atolu tangata whai ngā luenga mani liwi tau sanga i le imamau atu. Ma le aso lua le vai aso talo ai, le ana sau wai le reporti o so iso e ngana whaia. Ma wai le whaata wai no le saunga le mua le au whai ngā luenga. Ma a o sauno ai le pule sila le wafu, Tony Gibson o le a whaia suinga. O le aso tofi lena pa u mai ei se tasi ngā lua se la oloa. Ono futu mai se tasi o vaenga le vae whaapea wa elea. Whaamani ai le sa upo le uni Grant Williams o le u whaamanu alia na pa u mai nofo ma a fia i le whaasiusi u ngolo na tua sivi whaapea i male tele o manuanga. O le na avele te avale al whale mai ma ua toe te ane i lona ainga. Ai se whaamtalanga le wafu au kilani e na o nai manuanga miti le ua a fia i lea tanga lue. Ma u whaia nei so iso enga i vaenga le vaa lea wa elea. O lo wha ngā solo so iso enga ili nei wha lave. Tala muli o le tae ao, ua maua so iso enga i wha atoluina le maa losi o le vairusi fau o le pītasi, ua pepesi nei to tono o Brazil. O tupulanga tala vou, le ele ngata i te le lava noa a awhiai, ai ma umau ai fo i masoifua.
Reporti le Herald mo le mau le Brazilian Association of Intensive Care Medicine mai le masino Februari a mati tausanga le nei faatolu ina le whaino mero i lātou ta isa fulu valu tausanga nga i atu le 5 tausanga le matutua ti ngā ina faatusa le vāo se te nga i a November tausanga tālu ai. Ma ua whaalua ina fo i tangata mali liu leo vai tausanga i tutono le periota wa tā ua. O so inga nei wa toi mawai fo i e whaalua ina le vawe pepesi ma i le vāo le 2.5 i le 11% le maua lunga i mawhaiona toi a fiai i lātou na maua mua. I tutono lava Brazil, o leo ua toi eli i lunga tangata wa lewa na mali liu mai tu unga mau. Ina ia mawai no fua ngai tānu waile to atele wa mali liu o nol COVID. Tu sa maleono sfuru maleono afe tangata Brazil mali liu le masina tālu wai, ma o le nei vai rusi fo wa wha amaonia mai wa maua le tele o atu no o le lalolangi. O tala nao le tai au, manuia le nei aso.